Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa wonjoria kaunti ya Narok, David Mpatian, kwarahura thoko ĩno nĩ gũgũkorwo gũgĩthondeka mieke ya mawira, na ũguo akorie thirikari ya kaunti ikorwo ĩkĩheana motungata mega na ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Ninaona kwamba watu wameingia kwa hii soko ambayo ilikuwa tunatarajia itakuja saidia wanabiashara, na pia itawezesha wao pia wapate riziki. Christine Lemein, ore ni MCA wa Kwamurwo, augite ati ikinya riri ukite oriri wendia wa makara urugamitio ni thirikari, na uguo atumia aingĩ kuhinyĩrĩrio gwetha njĩra ingĩ cia kuona ũboco wao muthenya. Unajua wakati makaa iliposimamishwa, hawa watu walikubali. Ndio watu wa kwanza waliwacha maneno ya makaa na wakasema tafadhalini mtutafutie an alternative. Na ndio tukaanza kusema afadhali tukuje hapa tutafute alternative ambayo watakuja kufanya. Wataweza kufanya biashara mingi kama sasa hiyo tumesema ya nguo, tumesema maneno ya kuuza hata mboga, ya kuuza viazi, ya kufanya vitu kama hizo. Na makaa tumesema hakuna kufanya kazi ya makaa tena. Muikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno Daniel Kose ni atarĩirie ũrĩa thoko ĩno ĩgũkorwo ĩkĩhũra onjoria njeki. Hii soko wale watu ambao tayari wako na vibanda ni watu 1000. Tuko na vibanda 1000 hapa. Pamoja na wale ambao watakuja kufaidika na hii soko, tunakadiria kwamba hii soko inaweza kulisha zaidi ya watu 50,000. Rĩu aikari megũkorwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ kũrĩa gũgũkorwo na mawira kũrĩ atumia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.